Assalamualaikum kanyo katan kamanghuran. Yari ako dimihil maniyo sa salamatahan. Mahinang padduman sarta aon pamintangan. Sa suko sin makabas sa sintarasulin ihatiranan. Kahalan sintaw ha abroad mahunit sa bandingon. Mga patta ipo sa ipi way na dumayaw at turun. Sumagawa katauran nila, misan na to asubuhon, intumtum hahula, mahunit sa di mapalambong. Bang takitaon haipi inpos nila kapatta-pattaan, sa kaula-ula masanyang, inatay way nakasusahan. Sumagawa, usog babae, misan papangasubuhan, aunhan sipak sinuyom, way na to kya kitaan. Patahipo sa ipi, dahing haabroad in malingkat. Bang taparay dayon, insan niyang di nahikasipat. Sumagawa, bang datungan susa, hula sumaigpat. Hindi makatahan magad, sampay luha mapakpak. Hatay kud sinuyom dahing haabroad, halawang patta. Amuin wala kya ingatan, iban kita, sinday nga hula. Bisan sila wala niyo na asubo, ako na in mamayta. Kukun naman hulas in magtu, malaingkan sambil luha. Panganal sin hahula, haabroad way kasusahan. Jukup, in katan sin kalagihan way ruon kulang. Sumagawa, wala nila, pakyaingatan in parasahan, bukun sadya ginhawabaran, inhusa sampay pikilan. Dahil nga sabab panghati nila masanyang nalundon, indaginis nakapanyapan hipabi haabroad hituon. Panganal baha sinahula, dalar dito pagputon, aun pamangdada, bang di nakabihan sintiyon. Katauran sinpi abroad aun saan ahli nila hula. Sa kahaba bulan amuin magtabok sinpiara alta. In madalu asa, way pagpikil, pilak, bisan damakuhila. Aun hindi magusa habay sadya, magdaya-daya. Tabiya da isa kaibanan amuin hahula mga ahli. Datungan sinday nga abroad hinang magpamimi. Di na mag-usaha dugaing di na maingat mga arti. Wat-wat aun tagaran, liso na sinbaran in pialabi. Makaulong sa in mga sila naghinang ha abroad. Way piyag inagan si budadeng ha babae pauso. Di pagpikilon sinahula, maas ibantay manghud, misan basi maglunok da, amo pa kaisab, hatbuko. Kahalan sin mga abroad, bang tapamandugahan, makaulong sa insubol iban sin budyang way palimbang. Nag-usaha, maas tay manghud hawla, intiyubungan, ginhawa kaya pasaran, aun na limaas nagliaunan. Mga manghud ha abroad, usog babae pikilan yura. Misan aun ahli hahula kahaba bulan magpara. Ayaw da makalando magpasad, naman haginawa. Subulbudyang paghula-ula, subay da magtagap. Mga manghud inkyalokis sa taas, way piatudyuhan. Sa ahangkan ko na liukis, amuin na anyam sin pikilan. Pangupama, aun ki amiyuhan sin himumungan, ando mano siya ako, dili niyo dapuman kamapan. Mahuli, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsugod.